Hemo farisea, hemo saduchea ale, hem te iscuscinelle, rodinghete si caval lenges naco taronemo. Ama o vakir lengi. Когато акшам и вакирна кавошу жо време, соскион неботано лоло. А сабале скоро, авдие кавол бура, соскион неботано лоло, калило. Лицемерна. Джанена чаче те пенджаренле омуй таронево. А ознайкя евремен гере нашти. Била чо прелюботворно поколение родела знако. Не етовал леске ден до знако. Освен, ознако и онаскоро пророко, муклален, гелопески. Олески рученике наклетали јаве страна бистерге телен маро. О Исус вакегјанинге. Пазинен аракентументаро фарисейско садукейско квасац. Ола керге лафи машкра поменде вакерибаја. Одувајтано суналеле маро. O Iisus canlı dua vakir gelinge. Tikne vera kere, soske kirna lafi maškartumene de kanalelen maro. Pandalina halovena emna pamtinena bašio panč mare, ko panč ilade manusha, kobor korpe vazdingen, ni baši o evta mare koštar ilade manusha, kobor korpe vazdingen. Sarna halovena, дека набаши омаро вакирјунту менги. Те аракентумен таро фарисејско садукејско квасац. Тогаш халле дека на вакирјаленге те аракемпес таро марескоро квасац, него таро учење фарисејско садукејско. А кога о Исус алоки околина ки Кесарија Филипова, пушляпа учениконен вакирја. Со вакирно мануша, кој тано о чаво манушикано. Аула вакирје. Јек вакирна дека тано о Јован Крстител, јавера о Илија, а јавера пале Меремија или јек таро пророќа. О вакирјанје, а тумен со вакирена кој си уме. Од Симон Петар одговориња, ту си ано Христос. Чаво е дживде девлескор. О Исус вакирјалски. Блажено сијан Симон, чаво таројона соске отело орат на открингету ке одова, него млодат кој тано ко небесија. Вакераватуке, дека ту сијан о Петар. Ако одова бар, кај изградина ми црква, опорте таропеко наете на владинен против лате. Кадавтут оклучија таро царство небесно, со да те пандеки пув, ка појавинел пес веќе панло ко небо. Со да те правеки пув, ка ово веќе правдо ко небо. Тогаш заповедиња пеученикунге те на вакерен никаске дека овитано о Исус о Христос. Од тогаш о Исус почмињате си кавел ленге пеученикунге дека си не потребно баш илескете џал за Ерусалим, те цидел бутаро старешине. О главна свештениќа, о книжниќа, те овел мудардо, ко трито диве, те воскреснинел. А о Петар цидингјалеки стране почмињате и ранелески вакирибаја. Одевелте овел милостиво китуте Господа. Од ова никогаш наете овелтуке. А ови рангјапес вакирге петарески. Наш палиманде сатано. Ту сијан манге пречка, соске мислинија набаш од ова сојтано девлескоро, него баш од ова сојтано манушикано. Тогаш у Исус вакиргеа пеучениконги. Ако некој мангелате џал палиманде, нека одречи нел пепес пестар. Нека лелпло крсто, нека стединел ман. Соске кој мангелате спасинел при душа, ка наша вела,
ама којка нашавала плидуша, баш има ги каракела. Со скесави кориска оволе мануше ако придобинела цело свето, а придуша нашавала. Или со кадел о манушки замена баши пидуша. Со скочаво манушкану каву кислава пледадескили, пле ангеленцар, ем тогаш кадел награда секаске според олескере деља. Чачева киравату меѓе дека машкар окола кој тергионакате. И си некој кој нисар наете укусинен омериве джи коте на дикенале очаво манишкано теавал копло царство.